Moiram Nursery, your trusted destination for quality plants and seeds. Located at Tiniali Bazar, Lanka Hojai, Assam, 782446. Delivery available across India. Affordable prices. Bulk and retail orders accepted. Call or WhatsApp now on 8811819456 or 6003589622. Grow green, grow better with Moiram Nursery. Ubat titas Tarwal Khan MDC Nasora badunong alam kaliang persya haying dorbar tawan ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ulaong balapalat nyopos nam ka council ka penslor yaki hima bat serdarship ban codify lani ban tawan katkum kiriti dustur jongki hi. Habakran halor ka jingwan ra ka Executive Committee ya ka Khasi Hills Autonomous District Amendment of the Annulment Provision in the Acts Bill Arhaja at Rio Ulaong bo persya ka maningkong kadai bakam don ka amendment ha ka Principal Act. Ula benrap ru bakam ya ha panwan ra amendment hapo kat Southly ki Act ki badai jongki hima ki serdarship hapo uput usam ka KHADC namar ka riti dostor ka senchar khadar ka ya pher na kawai ka hima sya kawai pat bat na kawai ka serdarship sya kawai pat. Susu ulaang bahaga jing sisya day ban wanra amendment halor kawai pakawai ka act jong ki hima lani serdarship om ban wanra haju na kabenta khat Southly ki act. Ulapen pau ka jing lengo ba om syam ladan ka jing emerging mode bat ki hima ki serdarship haswa ban wanra ya ka amendment. Haka jing snow ka tunga balik nga persya kalong ba haba piyon ra amendment kamu ka di bandan ka Principal Act kamu nakatuga act ni wanra amendment. Jadi kabalong mo kalong bahaka tu ka amendment of annulment kamdan kanunu ka Principal Act. Kita kawin. Kabaa. Haka tu ka annulment amendment lawan ra ya ka amendment jong ka Southly ki Act. Kibadan hako usam jong ka Khasi Hills Autonomous. Kam namar balay kamla banlong. Namar baro ka Southly ki Act kidon la ka jong ka Act. Lada kikwa panonra amendment kamut pihak panonra kasal kedudukan banwenno itu annulment na kitutia nanti kabalang mo kalong ba balay na kaliang kesunga nga persya kalong nyaw post nam kalaya ke district council palat nyaw post nam kajing tu kalong ba ni penslor yakihima bakin codify bakin snaan kat kum kiriti ku dostor ki jongki namar karukom sensar hamelin bar khairen dete karus kom sensar jong usora batu noston kaya pe bakum tata nanta jidan ru ki leadership no jidan ki leadership jidan wadadarship bakum tata te nata kadau ni ailat ya ki hima bagi isna lagi jong kat kum kariti ku dostor Tena tak ada balik hidon ila annulment kamu bahkan 1959 kepada ke act jong district council halor ke appointment of chief and head no kan menteri kamsyu itu kelima dihapat ya kat kumbu ke act dan mereka jingwangi ke annulment pak kalong ba la aila no ya ke district council bahkan apply ya ke 1959 hak itu ki act Kibamdan ya kiduking kikendon kibadan kata 19. But sakaw haswa ban le gani amen hajing sosial adi bandan ka consultation lani ka jinga free jungot begitu ki khat Southly ki hima ban percaya ki pet ladang ile gani kanum dan ta e ka bor dong ki kanum ta e ki dostor dong ki kanum kra ta e ko komjet siem dong ki lani ka jet soda dong ki ni kum kata ka proses kamdan takadaw nakakadaw nga persya ito. Yung kajimang ra, ito ba amen na? Kapaningkong kalong ba, samdan ng Principal Act. Kabaar kalong ba, kumnun wan ra amendment, ya parang Southly ki Act. Kabalay kalong, lada syubo man ta, Governor ay asen ni ito ba amen na? Syubo. Kumnun insert pat ito ka saving clause ka ba kiong, hati ni ki Act. So, mantagi doon Southly ki Act, lagajong. Itai clause bakilabu maki hakatuk amendment kumnungan wan insert ani kumnungan perung ni namla ay masyura nang tay ngan cuan tuk ani
Ngana dengan pandai ikut sadar Islam dong. Kami mau ke amendment joki, yang ke ak joki. Enggak maksudnya kata. Jadi ban amen dia kan ini ke ak. Tadi kalau kau harga jing perhat kan. Ndai mengakai kena sulung iki ke muki ong. Mereka pen i ke jongan. Telah ada kisno pak bakidon dah kawai pak kalenti. Kabaki kisno bakade. Ti pensyai kan. Pensyai kan naik ong kan. Pi naik ong kan. Pim suhun telah caput. Hari nilong nong i khamat banyak keren po haul. Lada ong yang unong i MDC bala da pimun le caput ni sia le tiasa semangi di MDC percaya ke isi. Ya. Lada nak tahu ong no lada pim la nginya pe lada kawan pai de siapa. Kamu dia kata. Kamu pila anticipate lupa bahkan sawan pai. Kamu pilu pim long confident kan. Ndai haji sya kong nong i kong tahu bekit ya ka syuki ubabat ya ka bor sensa ulai ban pensya yang ni pek kalong kumta kini ki close ki bangila bu kamdan kanu ka ba kalong be an namar pa kalong kumta si ong ba kadang ka sepun ada kan ingin ta sepun da di ban peti by fact sebenarnya bersukran bang struktur kita di so gitu na dan dai ban ong ketukan tim ban ong bang kai kalong kena ta cầm đấy rồi ngã bên y cùng các cái dịch vụ cho mà ngắm bằng cái điều basta rồi sản phẩm đây các cũng cái dịch vụ cho mà các bạn dịch vụ chúng ta là hợp phần người ta phim cái đen cái xong hết Habatin page bahagi ke shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut page ya ke shop plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya